تذكري جوالات تاتوسي جگونده خربسور آشوشاره ایوار باشیوارا گلمه تاتوسي هجاب گلمه عزیز و کنزانın لسر تاتوس تیوی برنامه اکی تایبت هم yurdu başının nivanime aziz sene gelme emnalı xerbesurun gündeki şuşarı ve xerbesurun hevalme dervay valat hatine hazır halihazır hevalime hatubun mefas emip mara برنامه کی تایبت چی بکن جبر کنزانın velati me yani gelenleri Avrupa jiyan bükün ilk ula Avrupa jiyan bükün hem de fazla hem Avruya bombe hem ve gidin ve evçi ve emiservan bisekinin fazla heval kuresur Brez Mahir Özdemir heval medeni Brez Süleyman Demir Rızorbiye hem yek Respeki heval bırakıbıdın nasini kışta hem dervasi mecaribin dervasi revşa tatlusin derva revşa tatlusin hem bizim derva golat dijin revşavan aburi bigren hatta revşavana hem bizim civaki çandi her vaha heval mahir kerem ki heval mahir Dojko devi çavaçu çakıçu Alman dürürü çıkarır ki hem tabi nasıl kerem ki terum ser çava ji temamî nîvana ra êvar baş xêr hatine ser sera ser çava ez Mahir Özdemir ji Xirbê sorim sal 2001 da ez çûm Almanyayê we 20 sal li Almanyayê me em çixar ji welat dûr bijî dilê me rehê me hep tişt bi milletê me ra ye rastî yani kültûra tekmanê ji bo me pir qîmet e em neka çiqa dûr bijî li wê derê insanê me tekmanî tatosî rastî girêdayî hebe şîn bi şayî bi çi bi bihevran e aynî wekî welatînê kültûra xwe devam dikir ava jî tiştekî sterbilind e ji bo me tiştika em hatî vê dera spas ji heval mamosteya ra hevalê me dinê ra ez berî ji tekmanê nava tekmanê me kar kir gencekî tekmanê yaşlî wî piştîkî ez baş nas dikim hirmeta min ji wan re heye em yani tenê vê dera ji daxwaziya me em mezin ew e milletê xwe bibînin ziyaret bikir daxwazîkî wan hebe em ji wan re bibe alîkar yani wekî çi pirsgirêk hebe da rastî skarim stêrga bêjî hem gerek spaskin heval vahir Malatya'ya var Nivan Medenici Brez Süleyman Demir'e Süleyman Demirci düz orduya tekmanı tadusiye dokolu Alman diyeceğinizse em kazın evale Süleymanci bunun nasını kerem keva Süleyman zor spas ki ej bajarı Erzurum'a kunde düz ordu navim Süleyman Demir ej salon notu pencan da derken dervay velat jibep abuya velatı metabi böyle em kalüye dijin jiyana meş böyle bina tatosyan ki berdan ki işte ki cüdatane başı bunları çıkarıyorduk ya elbette fabrika kiler çıkıyor fabrika janttan ya teknoloji böyle başı Alman sektöründen yani Alman bajarı bu pertalı başa sersera serçava hoş gelime aziz naha em derbası mücarafe esası bir li veriyavi em binin zaman emnalı günde xerbi sorun tabi bümera hatın xerbi sor rumeti şerefe dameci henen omeda civan yekşi seruki tatus seri Brez Aslan Demir evcilikle gelmeye hem cari merhaba birinci razik başkan kirati صار بيبو مستعزوز بس ناو خلينا sağ Gerek spas. olun.
Jibo iro ibaret tu çivici başkan jimera jibo hatına terbiyesur. Mamoste bi rastî ji bo me du sürpriz û aşana em gelek kêfxweş bû. Hevalê me Mahîr, Rêz Mahîr sever, Diyorsunuz. sponsor Mahîr Özdemir bibore. Sponsorê Tatos TV em jî re gelek spas dikim. Em îro bûn mêvanê mala wî. Spasdarî ji bo mêvandariya wî. Em gelek kêfxweş bûn. Qasê heftekê ez jî hatim welat Tatosê em li hin gundan geriya ya bi rastî dil dixwaze berû li hemî gundê Tatosê bigere bixwabin ew derfet tune dema me jî tune îja bû nesîb me li xirbê sorva weşana weçê kir em ji kir mîvan em gelekî kêfxweş bûn ez bi kurtasî hewlviyan bavê Evet. pişta gala maf xaftinê hatime em herekî behsa komara Tatosê bikin Başı. evalekî me dinêje Evet. eval tu ji Evet. dinasînî Evet. evet spas. Sağ ol, gerek spas. Gelime aziz. Beriyokan derbasının aslında hevaliden bibin. Enek peyam hene ekume temaşetken emcarekken Slavik ve germ cumara dışına civalat jeter bisur. Eku peyam şandine, eku Slav şandine zimera hem Slav hem Haskirin hem rezervi yapı cumara peşkeştikin. Turan Kandemir Nevisiye, Fırat Turan Nevisiye, Mir Ahmet Demirel Nevisiye, mesela bir koy Tayyip Cumhuriyet dışının evvelinden ici peyam dışının emcarlarına bilinle bir ordun. Eri evvelime ici nameda, ici mevalime yiro, Brez Hakan, neyse evvel Hakan. Evvelime Hakan şu kadar nasine, kelem kemal Hakan. Serçava ez şirkebe xelume Hakanat baş eji komera Tatosê de yöneticime ino mala Biray Mahîr ağabey emat mivanî wî hadi jî razı be paşê me gundê xwe li memleketê xwe caniyayî ke paşê hadi jî razı be teşekkür dikim sağ olasın. Gerek spasken, jibo hatna teji, jibo tevlim nateji, em gerek spasken, gerek her çıkaz, em ji nav Tatosê bibêjî, ve konzanın Tatosê vî tevahiya gundan dixuda de hevîne. Jibo wî kî werî birajî em hatta heval Mahîr jî em ji kuşkara dibîjin bu xêr hatine. Ve konzanın Tatosê vî hatta nij destmê hat gelime aziz, hatta nij destmê hat em dixwazin bi her avayê bibin deng û dengê Tatosê. Ji ber wî em bêjin çiqa mêvalî me hebin, çiqa bername me çêbin, ancak bi alîkariya we, bi piştgiriya we, bi piştgirî dayîna we em ancak dikarin mezin bin. Mezinbûna me ve mezinbûna Tatosê mezinbûna Tatosê jî mezinbûna deng û rengê Tatosê em gerek ji bîr nekin, ji bo wî hem abonetiya xwe ya ser YouTube'ê hem jî ajibandina benkirina li ser Facebookê ji kerema xwe ji bîr nekin. Em ê hatisa biz birin ser mêvanê me ji dervayê welat hatine, ji Alman hatine, em sa biz birin ser hûn Seyda dixwazim bi hevalê Mahîr re hin tişta bipirsim. Hatta nij destmê hat, hatta nij destmê hat ew jî ji me re bibe bersîv. Heval Mahîr carektin xêratî, na wek tu jî zanî em bêjin rewşa aboriya welat baş bibe, dibe ku gencê me piranî neçiban dervayê welat ne wisa. Yani tabii her çıkas hem alî aborî da hem jî alî em bêjin polîtikayên pergala komara Tirkiyeyê de hatiye avakirin di alî civakî de ve di alî mafê mirovan de be gelek sıkıntı heye. Taybetî jî gelek Kurd bi salan vî sıkıntıyı vî piştgirîkan dikişinin dijîn. Bi salan evan tiştan politikana hene ji ber vî taybetî jî di salên nodê da em bêjin gelek hemwelatî me yan ji em bêjin ji Erzurumê ji Tekmanê Tatosê derketin çûn em bêjin metropola yan jî derketin derveyê welat. Ji ber ku di metropolan da jî star nebin nikar star bibe. Lê tabii faktorekî ya her mezin jî aborî ye. Eger li bir derfeta aborî heba ihtimal hebû gencê me, ihtimal hebû civanê me yan jî em bêjin mezin me rêkî bidevan pêşapı bi wî awayê aborîya xwe jî li bir neksa xwed bikire û
serbukut tebrik ederim. Peki naha hun derbay balat. Em bejin taybeti mesela hun çıkarıp kendorige. Remşa aburiya civani mevri çavay. gelek spas mağazı ez belki ki bir şekilde gittim izledim. Na nüfusu me Kürda her malaki da belki 5-6 hayş de gece var. Yani derketine vela şaş navine ama çıkış vela tür divit tiştemem evet ki vela ta gridaybi bu malbat da gridaybi zaten mana ve komela me tatosici evet ki bunu denge gele koy en çıkartır bir şey lazım en evralar. Yani çen ezbim her malbatı yek düdül devra ve çiftire. Gare tabii ki çıkartır bir hem aburi hem şekli kültür var, örf ve adet yapı, geriday velat yapı, geriday malbat yapı, o ez bu çabi mezarken o avantaj mera, ez dura bir sal devramı, 10 sal şunva şura dükkan bekle dükkanı berberi, yani kari berberi kın. Teda böyle tatosici bekir bu ne? Tatosici bekir, dükkanım tatosici bu, berberi gelê tatosê SVD ji dirjajê hez kir hermeta mij gişt kare he û gav ez dêm tatosê ji wan bilînim wekî rihê me re teze Raste. Ji bo aburi tiştekî dönütüne ve em biz birisi eva Süleyman. etkarî Yani em bir taybeti gencime diçin derbay balat despeki çıkarıp mesela. ya destpêka derî welat yani gelê merû biş çavê mezhebekê kolay nene yani ji insanê dira ji gelê dira kolaytir e wekî gelê Kurd çünkü çûbûna wî sebebê me hene aborî be ya cî siyasî be wana ji me re zaten sêde engelê me hene di hetanê çawa bêjin zarokî Kurd diçe dibistanê Tirkiyê hetanê di elime Tirkî yê Tirk çend sala pêşiya mat ê derî welatî vere yani şertê welatê der Avrupayê kolay nene dîsa dibêjin nerû bi rihê xwe bi milletê xwe re be bi kültûra xwe re be bi malbata xwe re be nerû ser dikeve nerû zarê xwe jî çevra xwe ji be kî veya zane tiştê min çi ye nerû welatê xwe ji bîr neke te gava welatê xwe ji bîr nekir tu ser dikeve bi şeklî bize Mala tamam. Gerek baskı. Em nacar kısa zırhır eserler. Evet. Başı. Eva Süleyman tu jicara kim kirati? Eva Süleyman perse ku meje eval may perse bir karışteş perse yani herhalde az bu sefer mitkim cik hun jiyan dikin juda yani mesela yani bajar ve juda yani. Evet bajar ve juda yani. Cik tu lori dici hemiz lori tatositsa hene. Gerek kıran tatlısı yani. Yani kabat yuvani ale abori da mesela çıkarıtken, çoğaltken, debar bıçağı çetken. Böyle cüda. Hemen fabrikant xertin, hemen şahitken, havayan çetken, işi bahçetki kanatken, falan, diğer terminvan çetken. Bu şekilde. Bu şekilde. Başı. Ve yani çatı emci valat, derve valat değil. Ve aboriye var hoş tutayım. Yani cidden maddenin burada böyle albay yarattık. Bu da kemini de çoğaltım geliyor. Bu en taybet büyük bir 0%. Şöylesine yapalım kendine burada. Peygamber'den zor şey, rahat şey. Ben hele ki merhum kazançtıkken ama zahmet yavuş gerek yani. Çünkü sıvanzıran ter fabrikalarının orada Telegram'da rahaştan da terin serkar. Polis her yaşında gelen serkardı. Edi yani buraya belki ki hoş bak ki ama rahat mı? İbaş engelek sırasın. Emcerekten düzverim. Hevalme Mahmut Sarıyer evci seroki dernega Çerkezköy'ü bu meşaşlım. Sılav şandiye engelek spaskın jira sılav hürmet. Biriz Ayhan Demir Peyam şandiye ve şan kaçkote Rahman sılav reis mevan ke İmam Süleyman Ülkek Mahirra Dembaş emci sılav peşkeşken
eval Gülsel Yılmaz'ı temaşet ki, Framtura temaşet ki ve gidince gelek eval temaşet ki em bir nikarin müdahale kamera kumedik işine de de hatta ne peyam hat em jiberjit karın bakının peyam kumena fandiyacı bir eval mevdu görünün emsal hürmet koyucu var peş geçtikim. Naha biz bir sert eval mahir jiboy debe belki peskrika yani mejara her giren jivan yeksi mejara çandiye yani kültürde bizim mejara çandiye. Demek o düşünmüyor, demek o düşünler ve velat despeki hun bakasın ne fazın ekçedi be. Hem bizim priyaniti ki yabancılaşmak da bizim her şeyde bir hun bir hem bizim çavacı serpede bizim yani kim buyna ve demek direkt derecede ve yanlar ve hem bizim çanda ve cüdaye hatta çanda metropolün bajarın Türkiye için cüdaye hatta dikarın bizim çanda Erzurum'un tatlısı hatta çanda tatlısı bajar böyle bir şey yapacağız cüdane dedi saçına girdi hemen ledem adı ve dervay benat üç ağabey denektiş yani zamanla zani hem bizim rifat zani çanda gibi yani çanda teribe zaman teribe kim buyna ve Almanya'da ve çava gel Gava merut her despeki da metropol gibi deri velat bir rasti zor. Mer mecbure bağlı. Ana gava mecburiyet beşe beraber senaat çile zaman çile tı mecbur bağlı. Yani bu şekilde ama aliyede de şey hani ortamı merak mühim. Çen malbatlarında hep yacı şavan ne got dağıta da şina da şaya da milletine rasti duvarliye o değen de her şey. Hep çok şeydi ve o her düzü nazdı ki milletine tatlısı rasti tabii meru dublera şikayet ki. Yani o örf ve adet gibi ahlak gibi edebavi seri nokta gibi tezkari verici ve ki velatı. Nasıl? Hatta deri velat mesela perverdiyakına zarre kube jihi metropolat atsiktir. Baveliye de bu şey. Daha ki jvelat güle ama haşfahe. Haşfahe yani la Avrupa'yı millet emeği tatlısı ezbarına kaması milletdir. Çanda kudacı, ben de zamandacı bir şekilde deneyim. Çünkü estim rejim kültüra tatlısı hassası. Belki jisteri nurun yani jisteri yek eğer klimasyon yemeci metropole bir derece bir şey. Hatta daha iyi. Meru bu ilk serberinde. Rastip serberinde estim bittiğim zaman millet me tatlısı şerdeki yani işte ne baş şerdeki kolay kolay işte pisnaki işte belki çava ahlak evi baş adet yapıp ciddi Malatya ve gereksiz. Hava sürme peki bizim na ladar ve balat kod derketin atlatosyan çabay. Yani zoriji embecin Gene paşa yani. kod derken ne la? Tabii mesela şimdi şahin var ve tobi her de ben ne tane gündeki hem günde tatlısı teknoloji şuşar yani hemen ben yazdım kınız varto mandaran jeneral tobi derketin gerek Başı. Yani zori esa tahmin etkim tabii her çıkas emna atmacı emcibici jarjaran temaşet kim şokinin havalı bir embecin akrabası sizi domandara hene em jarjar ona jit beyin esa tahmin etkim zori cüdahiya bunda tan esa embecin. Yani bu ek tebahiyat totosi tefek. Tabii. Bak daha ki de ben malbata tatos. Bu çatki da tolda ben komelan da şayan bu dışına yani Türkiye'de perspektif üstüne duvarda. Adılarda gerek yapmış hoşuna rastım. Zaten hezi mecluri Gelek. Başı. Jüpü yani domandara becin derbay bana ya her bir şey evet yani bu derketine becin ruvanı. Demam ru levdu zori derbay bana ci beyani lev kodi derkeve. Dağlı çandı da şöyle derkeve. Dağlı abur da şöyle derkeve.
ام بیجن دالی جیواکی دا جبه درکبه جبوی ام بیجن مافیا خوی بپارزی جبه درکبه yani bu taybeti her derbeki demek ve bir sefer ne taybeti cilde eki derbay olan zedetir bir şekilde. Evet, burası. Yani haset dobarak meydana hemen zor. Aynen burası. Valla tabii bu demek bu ev müjarına henek hestavarın yani rastı bir şey. Embejin hasreti işte cüda hasreti akı işte cüda hasreti embejin değil bu embej kuşku bira eval olur rastı işte ki pır cüda demek zubzu mıruma kal gibi ki de maşallah var mı cevali Süleyman cevali serpon hina zubzu kal ne bu ne her çıtasında bu speaker meci le rastı ise gelme yazız yani embejin taybetici leder ve velat خود درکتنا هر مزن زبر یعنی چرپانی خود حسرتی ولات داره زبر کلوری بیانه نه لوری نکسر خریبن ancak hevde gırtını be avay hevde gırtını karı serkep sekin var yani bu avay karın beşlibin hiç bu da komiser her bikin jiyana xo embejin dali abori da bigre ve gidin deval koçi bike iraste na hevalı me biraz aslan demişti namet her çıkas bajarı Türkiye jiyan bekezi hem bizim metropola İstanbul'u demek o metropola İstanbul'u hema bir vargı hakkından yani gerek kırtılır jiyandık ledi sadece jivara dure jivi aha bavu kala dure yani hem bizim hoşberi ali metropoli Türkiye gibi hem bizim ali İstanbul'u bir Bursa bir köbebe Ankara bir yani cidden var bu defa derk edici akıl derk edici bir dikşini tabi edici evci tabi bir mücadele ebecim aburi razı girdayı yani az dıkarım bir persi vek mecevali mahir evali Süleyman persi az dıkarım bir başkan razı bir persin yani ebecim çünkü avaya metropoli çıbı başkan yani ebecim sedemi bir cürbücü sana tabi Embijin yani çandı bir hatta ne politikayın pergali bir hatta ne embijin avali avori da le koşmeri gerekse de yani. Jiyana İstanbul metropoli jiyana kırda çavayı hem de karın bir bavaki icra person. ما مستسپاس شبو بسیارته از دوباره همی گلی تاتوسی ریزداری سراغ دکم پرساته امدکارم ها ببرسیدیم ما مسته راست حوالی می ماهیر و سلیمان اوجی لقربتین ولاتی بیانینه بکو جو ترکیه گلک دور با لی امجی جوالاتی خوادر کتبه امجی چونه مترپولی ترکان امینی مترپولی هری مزن باجار استانبولی محوجداریا کوملی حسرت ولاتو بینی چاند ولات چاند آخو بابو کالا مرو لمترپولا والام بده جین کره براستی جبو مگر کی گرینگه کوملا تاتوسی جی اتخاذ حبی که بوی و گرینای بحث کوملا تاتوسی Kerem ki başkan. کوملا تاتوسی جی بوی آوای هات آوا کره yani em kesê ku li metropola jiyan dikin gelê Tatosî em kom bûnin hatin bahe me got em vî çanda xwe kewne şopiya gelê xwe gundê xwe navça xwe bajarê xwe em çima bimeşînin bi wî avayê me komela Tatosê ava kir bêguman kêmasiyê me hene me çawa dixwast bu şekli nameşe de cihanê da qetiş sedî sed nene tu çiqas hewl bidîjî car caran astengîj derdikeve pêşa me re car caran kêmasî çê dibin lê em dikarin bi awayekî em bêrê dilxweş û serfirazî em dikarin vî tiştê bêjin bi rastî komela Tatosê sala pêncan di 15 meyê da pêncemîn sala wî diqede
me komela tatosê ava kiriye di xizmeta gelê xwe de çand û hunera gelê xwe diparêze bi taybetî jî ziman diparêze. Mamoste hûn jî zanin ziman nebe tu çand û em ê jiyan nameşe. Bê ziman tu tişt nabe. Komela tatosê jî giringiya herî mezin dide ziman bi taybetî ziman bi çand. Bê daxwaza me jî gelê me em dibênê li komela tatosê bira xwedî derkevin. Bi rastî gel jî ji komela tatosê hez dike. Dişopîne alîkarî piştgiriyê dide. Bêguman em ji gelê xwe re rêzdar in, spasdar in. Lê em dixwazin daha zêde xwedî derketin zêde bibe. Me behsa kêmasî xwe jî kirin. Bi rastî gel dixwaze hêla çandê da pêş bikeve, hêla hunerê da, hêla ziman da. Em jî ji gelê xwe tatosê ji kesê me ku li metropolan jiyan dikin, bi taybetî jî li Stenbolê li xwe û li çanda xwe û li komela xwe xwedî derkevin. Ez dubare viyan jî bêjim mafya xaftinê em wek mêvan bû, beşdervan bû. Mafya xaftinê ez dixwazim dîşa ji hevalê Mahîr û Silêman re bihêlim. Ji bo yekî ez dubare spasî dibêm ji bo hevalê Mahîr bi rastî piştgiriyekî mezin daye Tatos TV'yê biye sponsor ji me re ew derfeta daye me alîkarî piştgirî daye me em jê re spasdar in. Em dixwazin hevalê wek mîna hevalê Mahîr jî piştgirî û alîkariya xwe bi taybetî jî di hêla aborî da hûn jî zanin karê wiha merû bike aborî jî nigekî ew niga tune bû nameşe. Em hîna tam bi awayekî profesyonel ez bawerim hûn vî karê pêk nayînin. Rast e. Vî warî da hûn kar dikin. Em car zerwek dîvan tevlî dibin. Lê qasî ku em dibînin rexnê gel jî digirin. Ew ji min çawa girê daye. İnşallah demê pêş de hûn xwe re kameran bigirin. Em binê kameravanê we hebin. Kesî ji vî teknîkê baştir bizanibe. Tatosê me li welat û li derve welat jiyan dikin. Tevlî we û rêveberiya we bibin. Bêguman hûn ê serkeftî bin. Ez silav û rêzê xwe dibêm ji bo hemû temeşevanan kesî ku me temeşe dike bi taybetî jî em nav Tatosê de hevalê Ebdirehman mamoste ji alî ziman gundê Xirbê Sor em hûne mêvanê hevalê Mahîr gelek spas ji bo mêvandariya wî û ji bo tevahiyê Xirbê Sor û tevahiyê Tatosê silav mamoste we a derfeta da me qasî zimanê me geriya me ji xalê ziman spas ji bo mamoste. Em gelek spas dikim baştan. Tu jî tevlê bernameyê me bûyî wekim mêvan. Em jî spasiya xwe ji te re pêşkêş dikim. Ji bo axaftina te jî gelek spas. Rastî jî tiştek ku te gotiye kaniya ziman. Em jî dil û can tevlê dibin. Her çi qas em bêjin gavdinê me anî ziman. Her çi qas li derveyê welat bin bajar ferq nake. Yani em bêjin şaxtê em ji axa xwe derketin. Rastî jî bajar ferq nake. Li van dera li derveyê welat xwedî derketina me yek bingeya wî ye yek em bêjin di kameran de teawatin ye. Rast em bêjin wek cînartî, wek hevaltî, wek rêhevaltî belkî dibe ku em tenê bar hev wek bawek disos. Lê ji bo em bêjin mafê me rê ku pêk bimeşe, em bêjin jiyana me rê ku pêk bimeşe, hevceyî ji bo eke heye. Em bêjin komela ra heye yani derneka ra heye. Em bêjin dernek rastî jî alî da jî giring yani. Tabii em bêjin xebat û karê dernekan jî hinek cuda cuda ye. Lê taybetî jî derveyê welat ew komelên ku li derveyê welat hatin avakirin. Qas ku em dibînin, qas ku em dipeyvin bu hevalan ra. Taybetî li ser çand, huner, aborî her wiha tevahî heye yani. Yani em bêjin komeleyekî gelenperiye yani. Ev jî ji bo me hemiyan jî baştir e. Taybetî jî ji bo ku ji bo heval bê kuçine were jiyan dikin. Ji bo wan jî baştir yani.
Hevalin aziz gelmeyica gelek peyam iştini emcarekten eko peyam çandına emcimara spasiyo peşkeştikin jivalat tatosye jibin defer besor emslav hürmet jive hamira işinin Ayhan Demir Megbutu bu Slavşan diye Gürsel Yılmaz, Harun Yılmaz Zümera Slaviko Şandine, Tatlısı ve oradaki arkadaşlara selamlarımı sunarım. Başarılı Güren Böte'ye Gürsel Yılmaz, Em Slaviko Peşkeşkin, Gürsel Yılmazcı Lader ve Valatıcı, Em Slaviko Jiradişnen. Eğer defetme çeve gelime aziz, eğer defetme çeve demek bu veşanı meydini dayancı bernameyi peşta, em dikadın liser online ve internet em beş hemvelati me derva jiyan dikin em bu ara jikarin bernameye çevikin bira agahiyancı hebe Mehmet Dündar Sılav Şandiye Gote ve Şantaş Hevla Rahman Sılav Jibu Tev Büyük Boy Mibanite Aziz Emci Spasiyofu Peşkeştikin Harun Yılmaz Gote Selamünaleyküm Mamusta Bernama ve Bekir be Sılav Reis Herhebi Gelek Spas Gek Harun Tuş Herhebi Ümit Özdemir, Mir Tatlısı, Tekman Şandiye, Zafer Sarpan, Peyam Şandiye, Muhammed Gök, Sılav İvar Baş, Gek Mehmet, Serhat Doğru, Peyam Şandiye, Em Spasiyofa Peşkeş Vandıkın, Hüsamettin Ami, Gökhan Bulak, Sılav Rejis Kotiye, Em Cuvan Raci, Gelek Spasiyofa dışının, Carek em dubara dikin, jiber ku car tej birkirini, jiboy xulkirina tatlı sivi ji kerema xwe hem abonetiya ser YouTube hem ji acibandina li ser Facebook'ê ji bîr nekir ew ê baş bibe ez natsa biz birim ser hevalê Mahir wek gadirî başkan jî birêz Aslan Demircanî ziman heval Mahir jî sponsorê me ya tatlı sivi yek heval Mahir e rastî jî em divê warê de jî gelek spasiko jî ra pêşkêş Xwedî derketin tiştekî giring e me got ev jî rêbazekî xwedî derketin ye yani alê aborî de hem alê aborî de doğal em jî hem alê bîr û bawerî de alê rohê de ev xwedî derketin rastî jî tiştekî giring e em tu huzur ve em carektin jî ra jî spasiyo xwe pêşkêş dikin niha ez dixwazim li ser em bêjin komeliyên ku li derve welat hene em bêjin çûyîna tran ve heye newsa yani taybeti ez xazım iyi bibim. Mesela gavadın meani zaman li derve welat beyaniya ki taybeti li ser zaman heye yani dema mirov dişevrê peki lûrê xwedî derketina zimanê mesela em bêjin lûrê çi kar heye hûn çi dikin yan em bêjin ji bo xwedî derketina çandê lûrê çawa em bêjin etkinlikek çê dikin yan em bêjin dibistan mekteb hene yan tûnin yani em bêjin qurs hene yan tune ji bo pêşketina ziman ji bîr nekirina ziman ji bîr nekirina ji bo çandê em bêjin her çiqas niha wek berê kincî gelerî nema be jî kincekî heye tiştekî jî vene gerek yani tiştekî neve nave ev jî ziman heye xwedî derketina ziman Avrupa'ya çawa yani jî bajayek lê dijîn alma em bêjin li kişan baja dijîn lewrê çawa Sadece hevalara ve peyam şandını gelek spas dikim. Tiştekî bixwaze bipirsîjiyem ji dersivê re hazir e. Xwedî derketina ziman rastî di mala me re de dest pê dike. Yani insanekî di mala xwe de dest pê kir zimanê wî, kültura wî wenda nabe. Zaten nokta merya, ortak nokta merya jî komelê me çawa bêjim komela tatosê wan jî komelê me dinê yê metîne arekî kültura me teze dike me pêş da dixîne dîsa komelê me ne komela taybetî a tatosê rastî tune li derî welat yani yan jî heye xebera min jî tune di malê xwe de dîsa dibêjin milletê me tatosê rastî duyan bîne yani di malê xwe de jî kültura xwe devam dikir yani ditirse rastî tirse ji tirsekî yani ji welat çiqa dûr dî bibî dawiya me ra yan jî girêdanekê yani welat ra nigekî tê dibire em çiqa dûr bijî rehî me li vê dere
belki hepsler de tene hinek hevalyancı ki insan hene gündî bi tatosî bi fernake belkî bi çavê Almantiyê bi çavê şeklekî di ramê mêzê neke bawer bikî hezeta wela tim dilê me de û hezkirinekî mezin dilê me de em çiqa dûr bijî bêriya ku welatî dikin. Yani wê derê derketina ziman daha zêdetir ne bi tatosî tenê bi kurdîtî heye. Dibistanê wê derê jî gelek çiya perverda Kurdî heye. Yani fermî. Ev dibistanına fermi ne? Fermî hene. Boş. Gelek fermî ne bi saya wan qehşî midan tine ez şaşî nebêjim. Gelek hene yani nava Almanya'da. Mamostê Kurdî hene. Tu navê zaroka didî mekteba Alman. Alman ew qebûl kirine. Di heftê de rojekî dersê dide û ji roj kabûne saetekî. Rastî jî zar û pêş da dikeve. Yani min dîtiye zarê me Kurda yê dîplomê xwe jî girtinê mektebê hene. Salê berê tune bû. Yani bi vî şeklê dikarim bizê bikim. Milletê me yani zêdeyî di festîvala da be ya jî di deheta da be şîna da be hema tê henda hebe hene. û hezkirina wan jî heye çawa nego hurmeta wan heye dev pirsin. Zaten negekî walê bi tatosê yekê devra jî ez ser xwe bibêjim aka ez tiştekî şaş wê derê bikim ya bi malbatî ya bi kültür bi zaro. Zara da yani me çawa bi çi rûyê herin tatosê. Yani bajî ji me re avante. Nasıl? Niha kesekî me re tune be merûj xwe şer neke tu dikarî her tiştî şaşî rê şaş da жерî ama yê newernine. Kültüra tatosê rastî me gelek kültür dîtine derî tatosê dîtine qezayê Erzimê be yan jî cîvdin yani bajarê hebêjim Batman be Amed be Reha Wan yan jî ê metropolê dinê be eger kêmasî hebe jî hesasiyeteke kültüra tekmanê heye. Yani ji wî xwedî derketinkê heye li malbatê li zara herkes dixwaze elbette yani insanın ê wê derê jî zêdeyî angorê milletê dinê dişuxula karker îşê baş dikin. Yani xwedî îşe yan jî di firmayê baş da dişuxula. Zêdeyî yani insanê me bi em wêdatir yê genç Yani lorê em bê sektörü taybet yani özel sektör de biliyor ya. Doku avakırına hene de. Doku avakını gelek zêdene gelek peşketî jene bir şey delallık jene yani ana mesela tatos komela tatosê beş yani vê salê be salekî dinê be va korona ji ortê rabe dixwazim wê qarşivan nîvana jî wê dawet bikim mamoste jî başkan jî keren ki were wê derê milletê me wêrê ziyaret kir yani milletê me wê derê derê xweş kesira navê tiştê bihin merî diyaloga xwe û milletê xwe neqetîne xwed neke yani dîro herî mala kê jî alîkariyê bixwazî bi çi şeklî be xweşuma nave tamam îro va ewka me yani programa me ya zindî ji me re bîye dengekî ji me re bîye avantekî ez bawer dikim rojê pêş de daha wê pêş de herin insanê me jî yani hesetek dilî wî de he tiştê aha be yan jî kilamekî serhedê be zaten kültüra me ser fiyat deyle dengbêjê me ne va xeberdana me örf û adetê me va kolay wenda nave ez asat vêjim başka pirsê wene Yani hükümette dertke bura yani em dikarın bêjin li derve welat jî welatekî küçük hatî avakirine mesela. heye zaten ana tujme pirsî her insanekî welatekî yani çawa angorî welatê Evet. insanekî yani serê xwe da dikare bibêje welatekî avakirina wî çiqa firêbê weqa welatekî mezin yani merû çi de bira bibe eger ji destê me re çi tê ne mesela aborî da alîkariya dinê jî yani alîkariyê dinê hinek tişt hene ortamê em tê dane çar malbatinde hebe dê malbatinde hebe di malbatinde hebe jî
tiştê mehim merû yani daha duvarlı, daha alîkarê gelê xwe. Yani milletê me tatosê rastî tu bibêjî tenê hatî ew kirinê. Yani dûr xistin. Em terin mesela di rê Erzînê de terenê belki çiki ez amberî xwe me fehm kiriye nêzîka 20 salan dibêje tunela tekmanê. Yani tiştê aj bûye mesela tu mizet kî tekman qir degişnê bî. Ez li vê dera jî daxwaziya me ew e ji milletê me derî tatosê ra dibêjin yani hevekî ya tinimê xwe hema pirçûk ve jî li tekmanê çî. Em peyamê te dawî da digrin. Ya ben bir kere peyamê dawî. Az elinden aşağılar. Dibek ku ji ber wê hestên te hat rast e em an dawî da digrin. Yavuz Aras Peyam Şadi, Götüye Promo Bey size ve misafirleriniz sevgili Mahir ve Süleyman arkadaşlar selamlar, sevgiler, hoş gelmişler. Emci Selam şef. Spas Kıncı'da, gerek sahibi Muhammed Hazar Gökfal Bramet Temaşetkin. Emcerekten spasiye koy, selam reis ve haskerini gelime tatu çıra, ekomet şopinin jivara, yedin racı tabi, dışının silahı hürmet dövizinde cerekten jivara. Ve hevali Mahirci anıya zaman قاش کو me hem jî fehm kiriye, qaş ku hem jî me ditiye bi hevalê ku derve welat dijîn em wara tekirdarin. Qaş ku me bîst û qaş ku me dît, rastî jî li derve welat jî welatekî biçûk hatiye avkirin. Ku derketinekî baş heye, em bêjin navxeyî, ku derketinekî navxeyî heye. Dibe ku di çar perçe Kurdistanê da yekbûyîn û ku derketinekî em bêjin mixabin tune jî, lê li derve welat wîsa doxîkî kêm zêde ji ber hemû kêmasiya ji be dîsa xwe derketinekî baş em bêjî yekdiyekî xurt heye ew ê xurttir bibe ve ew baştir ji bibe. Ev çavkaniya xwe ji ku digre wek me got ji ber ruhî welatparêzî digre ew xwe derketinekî mezin. Ji ber em bêjin giyan mêj ondan sonra em bêjin wek ji dil tê ew tiştana xwe derketina destpêkî ji xwe di heşmendî de dest pê dike. Ji ber wê tabi merû naxwaze derkeve derveyê welat lê tu bixwazî nexwazî hem şert mercê welateke em tê da dijîn hem jî polîtikayên ku li ser me mixabin li ser Kurdan heye ew te wek teşvik dike tu derkevî derveyê welat. Ew tiştana jî mixabin hene lê ê ku derkevin derveyê welat jî her çiqas xwe bir nekirine aha xwe welatê xwe çanda xwe zimanê xwe bir nekirine jî carekten wek em pêvîr wek berpirsiyarî ser xwe dibînin ser tatosê dibînin ku wî peyamê jî bişînin rastî jî xwe derketina ziman xwe derketina em bêjin axa xwe rastî jî giring e. Yani peyamê me jî ev e bila hevalê me li welatê derveyê dijîn jî her çiqas dewrê li hev xwe derkevin jî li axa xwe jî xwe derkevin xwe bîra nekin yani peyva xwe rastî jî giring e. Em biz birin ser mêvan me aziz Birêz Süleyman Demir. Kavdirin me qısedana xwe jî me anî ziman yani ji ber şert mercê perdala ku Tirkiye hatiye avakirin em diçin derveyê welat. Her çiqas em li welatê xwe hetan jî dest me hat li axa xwedê derbikevin jî car cara yani em jî wek ku biyanî dikin ji ber ku politikayekî ew qas tûk heye ser me. Lê mesela em bêjin hûn li derveyê welatin ji ber hinek politikayan em bêjin çûna derveyê welat jî çî bû. Li ser hin kesa bandur kiriye, li ser hin kesa bandur nekiriye. Ew tiştekî cuda ye lê gerekleri wî ser. Mesela Telegram'ın revaxtên dodê de kîjan hevalê me yan kîjan bajarîn me welatî me tatosî me çûna derveyê welat piranî li ber ji ber ekî ji ber em bêjin politikayên siyasî ji ber politikayên tûnekirinê ji ber politikayên asimilasyonê derketine ter. Yani êdî mecbûr mane tiştekî pêwîst bê. Pekî dema ku hûn diçin derveyê welat em bêjin li virê mafê vê civakî bêjin sosyal haklar yani derfetê vê virê çawa ye yani hûn dikarin em bêjin hem jiyana xwe ya resen yani jiyana xwe ya kirdewarî jiyana xwe ya mirovahiyê li virê baş bimeşînin yan jî hem dikarin gelo doyla dîsa çandî hunerî aborî de jî jiyana xwe ya koser li virê bexemînin. Yani sosyal haklarê virê em bêjin çawa ye derfetê
sosyal hakları öyle ye kupa xebte mevdaki an kim beş devlet çıkar alakarit keser. Yani keser kreyavi, anji, golferu, abavi, gazavi çikemasiye ve eğer mevdaki öteye ne kecere o keser. Ye fena xebtin zaten. Evş tamam itirin mevdaki. O peri zarukan şey zaten. Seri zarukan peranj zaten. Olmaz. Kevte bu iki mecburat hakkında da iltica kırmızı Evet, seridatını bu demi tabi zor zahmeti çebe ne avda Evet. hatta o kuan belaktan iltica ya Hı hı. belaktan bajara zaten sadece orada gele kes hakkında valla Kurdistan efendim statüsü yani eski milyon mif kes Kürt henüz Alman. 3 milyon işte Hı. yani bu vay Alman değil her türlü sosyal gerek var. Bu borne var Süleyman. Bu borne ketin bir haber okutma. Tu gotna bu bir ne ki? Te bu ambijin yani milyon ki Kürt, milyon Kürt, 3 milyon Türk. Yani evde bir vatayı yani Türk bile civalat bir faciz ne ziber bir pergal yani. Yani bu fikre yani ya. Yani Kürt'üme fazla zor zahmet edene. Demek ki Türk bile ye aciz. Tek prani boya yok. Nereye? Oraya falan başka var. Kürtçi az bir yani sedin not zor zahti valla. Rast, Devlet. rast. Yoma yapınır ki iltişapların. Bir hak verdim tabii prani. Bir hak ne iltici cevabı şunu da şanlı. Öyle şey bu. Hazine bu ama bu öyle şey. Çünkü hattına yani tabii ne gibi? Bence ilk despek et fazla her. Çünkü hattına vancı car zahmeti işlik şimdi. Tabii hatta evlilik de hak neyden anjelsen mafi rüştini ay neyden ne karın hatta ne karın dura bacar kaç derken bir çerçeve kitlenen 5-5 kilometre durtur ne kadar derken bir bacar deme ticaret arasında bir telefka telefka sürmüş mü bu halatime işte ben ve hatta demek ki mafi xabat ecnadın Despek et. despeki tabi despeki işte eğer bu ifade ve bu yerin değişti atışlarına kıramış gördüm pasaport her ma gördüm var mı? Şimdi ne var? Zose, bunu çok da çubun peki Alman. Salamot benziyor. Notu benci maşallah. Gerek demek. Derece yemeği de bir şey sanki kendir ki ne dua etme. Zose. Dema hunçun ebicin despeki ve şu an zahmet etmişim despe varım. Benim yani kıranik şey. Zaten belge noti yani haştiyan da evvel bu karteri şunu da Alman karter hastıcı Türkiye. Ev çağı şunu. Ev ki ma beş sali tabii haştiyan da malbat xan kıranik. Fehmi abay fehmi ev ki bu kartçı. O sali nota zaten ben bu şehrin avlarımı tutmadı. Burası. Herkes şimdi hattım. Büyüre göre az bir person. Yani tegu işte bizim dema mafya müşteri yani bizim oturum falan. Dema bir gördün. Emiş eğer ne yaptın? Devlet abone dedi. Na gavayda zaten devlet otomatik yaptı. Mafya xebatı. Devlet bir başka bir xebatı. Bu belge işte her fabrikanın aslan ki xebata bir seri dedi. Çıkarak iş kardı yine devlet xebatı. İgava karşı tüneve devlet zaten mafya dedi. Alikarı dedi. Tabii işte. Yani hatta hani bu Ruşkan'a Khaniyevi, Kiriyavi, Harun ve Harnavi yani bu avaki sosyal. Ne derece yani. Yani bu kaşiyane yani haberdam ki. Hatta ne devlet ki ne şehir ki. Hiç kimse basıyor ve zaten abi bir sosyal devlet. Evet. Burası. Peki yani en büyük göre karın bir serzede dikin. Mesela bir cevayette sade Revşeki avarta yani en bizim ziber bir şey bak korona. Nefeşe korona. Yani en bizim Türkiye en bizim yani peşkiriya dayanıklı peşkirilerle gerek kim bu yani? Peki de Alman cevap yani. Alman kim ne bu? Alman zaten eski sorunu ver olmaz eder bu. Dün salı arada Roy aldı. Tabii az ben kuaför sorunu beni poşetlerin diye domate Harun ve Harun
Ahmet girdi. Jumara zaten direkt yaptan pere yapıydı. Ama bu belge var, bu gelir o çıkıyor, vatına çıkıyor, şuna o çıkıyor ama işte hesap kıl. Buranı da yani kesin mevcut nedir? Rastı. İtabi korona işi ki kıdiya ve kullandığı iş David ki aslında giderken ne işte rastı. درست. Yani kök maaştan belki o şey kanalı iyi. Başlık biz onu böyle. جی وی جهاد کردن نه سوال Çiğne Cücala Üniversitesi. Alikariya devlet cevabı şey bu. Ali Kari'dan. Ali Kari'dan Red Cücala işte. Zaten bana Karkel dedi mi? Karkel zaten bir resmi şu. Ev ki var yani mesleki var. Ev mesleki var ki zaten devlet ne de tane ne karşı bir ki. Devlet güçlüyse hasap tükedi ve çıkar avukatı mesleki yerine çıkar yani ve ticari bağır kurduğunu ticari satılığını seviyor. Ve bir Var seri avahi ne hazır dedin deme alıyor sonra o ya. Çünkü Koran kırpına karker peçen hamanajı. Geçen karker kırplandığını belli oldu. Yani şart merci var Şart ya. mercimiz yaptık. Beşer Yapacağım. İşte yeki hayal deyince karker de hep ne hazır. yani şöyle. yeki hani daha karker hep şu hazır mı? Ciddiya hani bozda 25 hazır da. Mesaj zaten mesaj mı? Biz karker az devlettir bu. Bankada bir de bu lazım her Krediye taybet. Yani her alternatif da Yani bizim mafya civa ki Doğan Varata civa yani Türkiye başları. Türkiye başları bu artık government'ı Avrupa Almanya yetişti. Yani Hazyaviye yani Valadaki bir tedbiri. Nasıl? Bajar yani şey velat Balkan iş. Evde dengesi han. Alman Avrupa bakırdı bir yani. Zaten serkeşi var Almanya. Bir başım gereksiz baskı. Yani evin mücadeleci gireyim bu. Zibet bu bici işte Çin'e dervay velat falan bir on. Yani Loriji rastı dil de fazla hevalik kumme Çin'e Alman, Çin'e Fransa, Feknake, Çin'e Avrupa dervay velat dil de fazla her avay rahatı bir yana koydu meşinin. Hem Ali civaki da be, hem Ali mafya civaki da be, hem Ali abori da be. Bunu bir de fazla. Şu bende var evi yanmış. Evet. Gelimi aziz heval ko peyam düşünen öncelikle jvara spasiyo ko peşkeş kir. Na heval mecder o hatine jber bir hem hani kısa heval mayla heval simara mezede kısa kir. Heval başkan biraz aslında bir önce ve meyvan khir bir soru tatlı sivi ve mesaj çıkarın eğer tişteki dıhaze beje başkan hey از دخازم تشتكي بمجال استرا ديواني بهبه evet emin çağrı hem daha ekran okumuş üniversite biraz başkan Xeratına başkan mamuste xeratına ve tıbare dikin yani hatına ve böleme sernavi böleme geçti ciddilucan jwara spasya fazbeje eğer imkanı ve hebe tene göndemene jibir şundaji göndi tatlısı hayat çıkar imkanı ve hebe her zaman göndaji ziyaret bakın Luan deraji وكي بروغرام وكي يرو زندي تشيبك جملات مرة دبي ديالوج başlıyor. Joko işte Gotin'in biraz aslan demir em hedidi bernama xod fedin jibet bu demameci hedidi tijil be işte em Gotin'in ve daviz digrin üçten hedidi bernama digrin kelam ki biraz aslan. ما مستسپاس قبضا حوالي ماهی جهانی زمان جبو زمان جبو چانده حوالي ماهی جبو زمان دماره دا دستی که مرو به گلی خواهی آمریکایی گلی گوشولوز چیه دیاسپورای کیف خواشی که ها مرو تکاره بین زمان به راستی زاروکی خواه به زمان زکماکی هندکه Nasıl? امین حیان 3-4 سالی هینا دست به دبستان سرکه نکریه به زمان زکماکی به زاروکی خواه خبر دادن او براستیش گلک سرکفتیه
جبوی ام جوان حوالی خواه براو شخصیت وان دا جه حوالی خواه همو مالبات خواه اروپای را ام سپاسی خواه پیشکش دکن کل زمان خودی درد کمن نه براستی ما فی آخافتنی مجبوی یکی خواست نه جار یکمینه از حوالی ماهیر با که زندی ام همدو دبینن ما دوشان آناش ده تلفون ام همدو ناس کرد ویو گریده از خواستم هم که بحث کاملا تاتوسی و مکورتاسی تاتوس تیویه بکن بگو من تاتوس تیوی پیور آوه ما بستقات تو ریحوالی تنه اجا پیشنگه و یانجی تاتوس داری دا پی دست پی کرن پشت ریحوالی ماهیر و ارکا گرد سرملی خود هیلا آبوری دا ما چه با گو تاتوس در آنجی تاتوس تیوی حوالی ماهیر امناس ند کرد میناک جبو سکنا تاتوس داریو خباتی و کریاری و لخول زمانی خواه خودی درکتنه از موارم سدی سد حوالی ماهیر جبوی و قاسه آلیکاری پشکری دا تاتوس داری تاتوس تیویه اجا گواتن حوالی ماهیر گو تاتوس تیوی خواسته که ما گو براست خواسته که ما همیانه امش دخوازن بهتر پیش بکنه لحر گندی و شانان چه بکه امنی برسپی گندان را مختاری وان را دسپوری وان را روشی گندان بین زمان و خواسته که به همیانه لیواج چه دبه لخودی درکتنی دبه ام بین چند حوالی می دیجی مینا حوالی ماهیر لبی تاتوس تیوی آنجی لکوملی خواه خودی در بکن بگو من نه تنی کومل تاتوسی کومل میدان جنه لیکی خوانه زیکشم کوملی دبینه خود کشم کوملی دبینه برای کومل تاتوسی خودی در کردن دخوازم میوه اول ماهی که وقت دیسان زمان و هم دخوازم تاتوس در وری اروپای ببه میوان جبو آلیکاری بشکریه براستی حوالی ماهی رو گل کی حوالی میناوی ایکو درخواست هنه اما خواسته کن هم دبیزه هم دبینه جبوی اپی سرفراز دبن او جبوی متیوی واتی کوملا تاتوسی سکنک نشان ده جبوی یکی بان حوالانا درخواست میناک گر حوالی ماهیر آلیکاری دابه مه شخصیت مه ناس نگریه جبو کوملا تاتوسی و امی جبو تاتوس تیوی چند خواه و لزمانی خواه لگل خواه خودی درکتنه از مثلا جبوی سلیمان پرلتشتی نابیم شبر کن برای منه لو من لی حوالی ماهیر مگویم از دوباره بیونم هفدو جاره یکمین لور زندی هفدو دیه من لور هفدو ناسکریه کسی که اوها دلخواست بگو من اروپای گر کی زیدنه ام وی مناسبتی دا جی سلاو و رزی خواجمارات بیجن مالا وان 1000 جار آوا ما مستوا در فتا جوادامه محبه کش دریش کرد ببورن گرک سپاس بورن جبو تاتوس تیوی سرکفت جوانم امجی gelek spasiyo pe iştara peşkeştikin biraz aslan denir. Tevali me rejiya me kamerayı herhalde başı başı gelek spas. Biz bu alikariye biraz akanji spasiyo pe peşkeştikin. Emji peş kameraya devcin ya hem kahramanı ne peş perdine. Gelek spasiyo hücre peşkeştikin. Jibo gotuna biraz aslan demeyeceğim. Sılav hürmeti yapı zira düşünün spasiyo hücre peşkeştikin. Ve hevacı ani bu zaman bir başkan cani zaman rastıcı peşengi tatus TV'yi ve embicin ve komela tatus TV çekir. Peşine ranıcı merak o hem fazla tatus TV'ye cevap bakın bu ve denk rengi tatus. Mecbur peşine hareket serseren serçavan ve hatta yüzesme adı hamı kemasyon per hem fazla baba ekibi ben denk rengi tatus. Evcici boyme var ve برپرسیاتی که دیروکی هم دبینیم جبر کو که مای نامه هی امروزی که ماسی می تابلوسی هنه هم نماسکنی هنه جبر هم خازن هم بدن ناسینه هم جبر به هر آوی بدن دنگی تابلوسی هنه جهر آلی ده آلی آبوری به جبر دمی پیش تاجی ام سر آبوری برنامه کتابت چید کن آبوری تابلوسی چی سر ویجی برنامه کتابت چید کن
Le heval mekveji rasiş hem cümera dıbın alikar hem ji dema cümera dıbın mivan bu meji müjar kefaşiydi. Emcar ekini firatını ve kazın bu firatına da üçüncü ekini. Bir Cüneyt Kandıcı peyam şandı emciracı Efel Meyce emciracı Sılav Hürmeti dışının Mir Ahmet Demirel ez firatına hevalim heca Süleyman ve hevalim mahir dikim Seruki Komala Tatus Brez Aslan Demir Taybet Sılav dikim Bernama Tatus TV Serkettin Kazım Gotiye emci Sılav ve Reis Kuşira dışının Eyüp İlbaşı'nda Sılav Hürmeti Kuşan diye Sıdık Yıldız Dembaş Kötegeli Havalan emci Dembaş Radivijin Muhammed Büyük Jiber zede acibandanovi engel ekspas kızira evalin ja gelimi aziz emhididi berbi davya bernama fa taybet deni rastici bernama yame plansazi yame da tine bu levek embejin eval mahir hat eval Süleyman hat valat emci be hatına man kefaşkun eval mahirci khas mebike mivan Jiboy mevandariya bir cemiyet baskın. Hemen demida heva Süleymanji hemen demida khas mevki mevan hem vernin bayar evci gerek haşkın. Hem cihatın bayar mebu hem üçadı bernamaya ki taybet çevikin. Jiber konjder ve belatatın jider ve bela cimel hem kalkıyan bir gün. Jiber gotiniman jiber hem bizim agahi anlavan jiber hatınaman hem cörekteni spasiyo bıcı farklı hevalime tabii mevanimiye biraz Aslan Demir'o biraz hakkında düşünün. Endikazın edip bir davya benami var ne li gotini me davi hemen ve peyam ve biriciye iletmek istediğiniz mesaj. O ve peyam hunçıl kazın bizim evamet. Ferma. Endikazın man hevalime isterim ki kumeli tekmaniye beytinci. Jomara salam ve khod vejid. Naha menu rasti gava پیش نتیجه گل فرات که کی به اوزانه چه به اوزانه گام مرا امگه کی کده کی درستای محقق یعنی کی مجده سنری بیتنه سلام خوشوان رجتکم حتی ممکن به جاردن حوالا تاتوس تیوی دا خبردان وان و شان وان باش چی بود تم به هوا دیالوگ به حتی بشه روژی تشتکی وکی فدراسیون و چه به tabii ki fikri خود بیجه مرو فکر خودی که یک به دنگ گلی خونی تاتوسی زیاد قیمت بینم سلاوی خوش سروکا کشکارا بیشتر امتحان دوزه برای لولاتی خو لگلی خو به خودی خود مجبور ببینه خود سرمنی ببینه باور کن تشتا سر بلند اوه به دنگ گلی خو yani sağlığa merahebe, kedeki merahebe, ekonomiya merahebe yani ki permanent yani çıkak ki muzirebe. Hatta muhas sponsoriyem çen haval yap ağabey. Evji havala evdamın. Çiğbe. Evet çiğbe inşallah. Ezvanın bizim tarkıdejnekem disa تمام حوال اجماع پیام شاندن جدی جان جوارا سلام حرمتی خود بیشتر حتی جاره کدن جوارا بیشتر شب باش Hem gerek spas kın. سپاس باش سر Hem gerek spas kın je heval mayda jiboy hatına bizi jiboy keda bizi jiboy alikari o peşkiri dayna bizi hem gerek spas kın. Heval Süleyman Türkçe de fazla bizi gotna piya davi. Eş gerek spas kın boy hatına ve metan kın divan. Spas Tatus TV'ra hem xebatkarî wira eş gelê tekman edin bira Tatus TV bişopîn خودی درکم di derkevin bêguma alîkar ben axwazim me zor spas Gerek spas kın. Sağ olun. Heval men peyam dışını sahne em her davi çarvan bin zaman Cüneyt Kandıcı Cerek'ten Slav Megir'te Slav Şandacı Meram Cirat spas kın. Mahmut Sever Göte İvar Baş Muhammed Gökçerek'ten mesajan diye Jiber Slavime Brez Alican Kandıcı Evcire ve Beriyamiye Tatus Tilye Evcgote İvar ve Şevrat Rahman Slavin Gern Zitte ve Mivanetera Emre Spaskın Musa Yıldız Slav'e koşan diye ve kitinci eğer heval peyam şandı mıcı yani şopinerim ben peyam şandı mıcı
em ser bir teknik ancak av kaskarı bir bine de ekide de başan da tek uyakırını ilk merkezim avancı ne kadar da xandı ve ji dramlarda bakşının sürmenelerin li hatta yüzdesmihat emübün dengi avancı emübün dengi peyam avancı ematın davya bername yapı gelmeye aziz gelmeye tatlısyon ev bername ama gündi tatlısı خربي صورة شو شري بيقاني دركتي ما أبقى تكون بدمي بيشتا أبي دركتي ما زيادتر خاش وجيش ببا قدامي برنامج چتر برنامج خاش شبه أمجرك تنسفاسيو في جوال ماهرة جوال سليمان را بريز أصلا دمير را بريز حقان را أمدسنا جبوي حتما واجه أم جرك كي خاش بون أبجي برنامج أمي طيبة جراسي جبوي مش جرك خاش بون برنامه کی زندگی برنامه کی خاص برنامه کی تایبت بود جبوی مجرم رفشا تاتوسین در وی ولاد بود در اروپا دیجین مجرم نگه بود و جبوی وان درباره وان در آگاهی دامه همچنین گلکس پاس کن راستیجی وقت هوالان جانی زمان همچنین هر داوید کارن بی بیشت هر چقاس همچنین ولاد خود دور بمنجی و آلی حج ميج روحي دا ام جوالات دور نن دور ناكمجي او تشكا ام بيجن ري دريج بيجي ام تجاري جوالات دور نامين خود دركتنا اخي hemen demida خود دركتنا زمانيه hemen demida خود دركتنا چند دونر خويه يفوسره يكردواريه ام جركتني بي پیام بدشنن ام تايبتيجي لسكنا خود دركبن لزمان خود لأقفه لولقفه خود دركبن جبوي ما امبيجن مسافين ري نحوجه زدجي تسكريك و انجل منه كما شمر من عزيز شكرا لمن هجا جي برنامه امي طيبات ازندي على ششاري امجركتن سلام حرمت خوشبار دشنن بمنن دخير وخاشيدا برنامه كندا امي هفدو ببينن خاطر و ايوار باشورا Şey bağış denizmez.